Last time on CSGO. A smo mi teroristi? Ne. Fuck, imel sem enega. Halo? Čakaj, meni se nekdo trka. To imaš ti nek aimbot, pa shootbot, pa killbot, pa wallbot. Ti imaš tako prav allbot. Caution. Oh, any short. One short. No, for me. Both fancy. Full ja. Ujaj. Aljaš, en je na boju, zakaj ne greš na boj? Ker je... Pač, lej. Kvak, od kje? From where? It's cool. Out of nowhere. Mi zdi ta dobu ace, fantja. Meni je všeč, kaj G-Spine Skoj. Afrika. Raž bistru kableti in nahoj no stop. Aljaš, for fuck's sake. Jaz sem bombo, jaz odločen, kam gremo. Ne. Ja pa. I'm legally blind. Lej, brez tega, ko bi jaz govoril, kam gremo, ne bi jaz dobil zdaj M4-ke. Jaz sem digla kopa. Znači, gremo zdiglat, kaj? So it begins. Nobenega drugega fida. Most eliminations. Ej, 2 kila sem dobil, pa sem že drugih regal. Me bo Mike ujel. Se že skozi nesli. I'm legally blind. You guys got mics? Kam da fuck se še? Imaš raj svojo družino kot mene, pa Maja. Itak, ki mi dajete denar. Ne bi mi laž se. Pač, sem zato si njihov sin, zato ker ti dajo denar. Za tabo je. Naš. Maj, Je. Oh, thanks. en pa na nidu. Vidva sta naše zade upanje. Niso. Poleg Gungarusa. Lepši 2 sem pol. 4 smo živi. Pa Gunga. Ok, short coveram jaz. Pravi so. Na shortu, ja. Zaupam ti jegaš svoje življenje. Na shortu, ja. En je na šortu. 2 sta na Dva. shortu. Skril sem se. Na midu. G-Spine with the kids. Off friends. Ja, zakaj ga pušaš? O! O! Raš ti imaš pupo. Vem, da imam bombo, sem kaj čem zdaj. Evo ti ljudi. Pametno pupo. Ace side je clear. Okay. One. Pa mi smo short. Gledam je City. Ne pušat, no. Mora baš. Ne bom. Ja baš. Najbrž ja. Ja, prosim, šmac. I'm pushing long. Aj, clear. Be clear. Balconated mens. Adela on. Pač, aj, Adela. clear. Sky flash. Zadev sem ga. O, jaz sem ga tudi zadev, kva? Viš kaj ni v redu, ima G-Spline več kilo kot jaz. Ti si veliko boljši od Adama. Adam bi izdal, da je imel 2 kilo. Ugramen jih je na midu. Pošli shorts. Short guys, help. Zdaj ga imaš normalen reward. Cash. Ne. Imaš. Kaj 630? 800.
Ne, ni. Ja. Ne, ni. Ja. Ne, ni. Ja. Ne, ni. Kaj ga ti uporabljaš, a ga jaz. Vse lahko vidiš tam, kako stvari. Šuš. Jaz tle dobivam kile z digli. Koliko je? Ne vem, 3 ure 200 sem dobil glikar. Glihkar je skozi vrata šel, kaj gor. No, shit, meni je bil. Oh, Snap. zdaj pa defuzaj. Do bombe pa What the E. fuck is the bomb? E. Ja, vem. Hider, dajmo. Nice. Meni si sem čisto tako rundo kupil digla do zdaj. Če, ne. Na levi. Ne, pet nazaj, kaj. Levo. Prav. Jaz sem direkt do njega hodil. No, GG. Yes! Silver Elite Master!